Lepe jesenje oktobarske dane članice udruženja Banatsko jagnje iz Boke koriste između ostalog da oberu dunje. Ovo voće im je potrebno kako bi proizvele sir od dunja, koji je kao i vuna njihov brend. Evo, mi nabavljamo u našem selu, daju nam meštani, a naravno ostatak i kupujemo, a dobro bi bilo da su prirodne i neprskane, zato što i taj proizvod koji pravimo je tradicionalan i od prirodnih domaćih gunja. Sirovinu uglavnom nabavljamo što ima po kućama. To su drva od 3 do 4 drveta, svaka kuća ima, neko ima jedno drvo. Nešto kupimo, a nešto i dobijemo ovako na poklon da bi to odradili. Sir od dunja nekada se obavezno nalazio na trpezi u Vojvodini. To je poslastica koja je služila kao desert. Da bi se napravio sir od dunja potrebno je izdvojiti dosta vremena. Za količinu od kilograma dunja treba i do 3 sata. Prvo što moramo da ih brišemo, one imaju one dlačice po sebi. I onda kad to obrišemo, onda ju oljuštimo, pošto videli ste kakve su im te kore nekad, pošto ovo su neprskane dunje i nisu. Onda ih oljuštimo, pa ih isečemo na kriške, operemo i rendamo. Kad izrendamo taj kilogram dunja, stavimo u šerpu, litar vode i kilogram dunja i kuvamo dok god ta voda ne ispari. Kad ta voda ispari, mi onda dodamo kilogram šećera tu. I onda tako to počne da se topi i mešamo, stalno mora da se meša, da ne bi palo da se zalepi dole, da zagori, dok god od ove bele boje ne postane crvena. I onda on bude gotov, evo ovako već, ovo sad već kad on tako teško pada sa varjače, on već je spreman za kalupe i da se skida. Tu može sad da se dodaju orasi i to je onda gotov proizvod. I možemo da kažemo s pouzdanjem da je to organski proizvod, nije prskano i posno može da se koristi i za vreme posta, a i odličan slatkiš. Kada se izvadi iz kalupa, sir od dunja može da stoji sigurno godinu dana. Nekada se čuvao u sobama u kojima se nije spavalo niti grejalo. Napredak tehnologije omogućava da se ovaj proizvod upakuje i na taj način štiti. A za izlazak na tržište sa ovim proizvodom žene iz Boke se spremaju godinama unazad. Ove godine već su preradile 120 kg voća. U narednim danima trebalo bi još 50 kg. Naša manifestacija je sirijada, pravimo znači kravlje sireve, malo ovčije i kozije. Hteli smo još nešto novo sa naših terena, a pošto siru od kravljeg mleka najbliži je sir od dunja, tako da smo se odlučili i za sir od dunja, zato što mnogo više žena može tim proizvodom da se bavi. Ovaj brend i ove naše proizvode možemo da zahvalimo Zrenjaninskom edukativnom centru što nam je omogućio, izašao u susret i pomogao u ovom ostvarivanju ovog plana. Nadamo se da ćemo ove proizvode plasirati putem društvenih mreža, gde smo i osnovale mrežu Ženski divan i da će prodaja ići putem te mreže. Na ovaj način žene iz Boke čuvaju tradicionalan način proizvodnje ove poslastice koji garantuje pravi, nezaboravan ukus želea od dunja.